Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar athiar tu Marian zo thanpui. Zo khothara India le Myanmar in kalpon a mishing kaltlang tur tan border pass ni angai to don. Christmas le kumthar hun pui bo rogman tak noya man ani hnu in Mizoram mi pui ten ni mina changkha nun phung pa ngai an zo le chan. Mizo te nuna betlat zo nun zemoi tlom ngai na chu chhia to ni khwa in Mizo te a hmutur ala omzel. External Affairs Ministry chuan nimin khan tho chwa siamin China in India ram alwa chu India chuan apum ngai don lote asoi. Zo khothara India le Myanmar in kalpona a mishing kaltlang na chu kumin January ni khata changin ven him na khau zogin kalpui ani a ramri paltlang tumten border pass ane angai to don. Champhai district SP chuan nimin khan thu chwa siamin sarkar lai puya home ministry thu chwa zuzuin Mizoram home department din thu chwa asiam angin India le Myanmar ramri paltlang tumte chuan border pass anne nge angai don ati a zo khothar le na lan achanga ramri paltlang India ramachanga lud le chhuak tur te chuan ramri achanga kilometer som huam chunga cheng an ninge ti finfia na certificate police station officer in charge emo an chen na khororel tu emo khotlang shrai tu sarkar shat pui emo hne na changin an ninge tur ani a heng an lekha manghian ramri duty ten border pass an lo siam sakchin to dona hemi te lo chuan paltlang a thei don to lo ani Thutswa tarlan danin border pass hi ni sariral ma in pass anlag na muna thelud le in an chen na lama an le tur ania border pass hi ni sari chhunga nunganga heti lai hian kilometer som huam chhunga chenge an ni ti fin fiana lekha ero chu kumkhat chhunga tan man thei ani thungang ramri paltlang na mun tur hi tho chan ni changa in rin ni jing lam daru ka changa chanu dar thum le chan ve thleng hon chin tur ania no pang kumtling lo ne na border pass hi pek thei anilwa puitling in an shrai theianga puitling pakhatin no pang pathum aya taman shrai don ani chuan border pass dang siam bel tur ani border pass hi police medical mi le sa le assam rifles a thok tu ten an boy pui chin dona thupek bo chhia emo zom lo te chu danding lai anga shem emo border pass pek lo emo ani don ani Christmas le kumthar hun pui bo rogman tak noya man ani hnu in Mizoram mi pui ten nimina changkhan nun phungpa ngayan zo le chan hun pui awanga chol ani hnu nimina sarkar pisate an kai le chana restricted holiday ani angin chul zwal thok tur ni lo chu sarkar na thok cholan la tam hle a sarkar pisa ala tholin dor tur an la ommang lawa heti la hian supplies department le department chen khate chu mi pui ma mo boy pui ngai reng an ni awangin an chul ngal hle thung ani Mizoram khopui Aizawl chuan mi pui ten nun phungpa ngayan zo le chana heti rual hian khopui lun lai le bazar ti ala thol hle a dor chen kha chu dor thein in hong to ma se dor enge moza chu an la in khar thunga khopui chunga hundang anglo takin traffic jam omlaba motor chhok bak po tamlavin khopui po thol hle ani lel engmoi Akashvani News Aizawl Nimin Khan Chief Minister Office at Hokta Chuan Chief Minister Pulal do Amakai Shwayin kumthar in lanthar na hun CM Conference Hall an mga he huna hian Chief Minister Pulal do Amachuan kumkhat chung twang takin na an thokho chulo mamati thu sein thokto te thorim na afaka thokho zel tur an ni na a po in po taka engkim titlang chin turin at sa na atama wangin office hun bi pela anom chang om chin ma se taimataka mani na thok cheu turin at sa na hniam bi ka omlo ti soin sarkari namamo awanga lak an ni ti sha thei top chwa chunjom zel turin at sa ani Mizo te nuna betlat zonun zemoi tlom ngai na chu khovel changkang zela adal deuh ta ti soi a om chin lain Chia to ni khwa in Mizo chalai te tlom ngai na hmutur ala om chunjom zel Aizawl khopuya ram thar veng YMA te chuan an veng chen om electric veng ten chiat an to zona wangin nimin khan thlan lai puin an thok chhuaka electric veng a hian ni kum December ni som pakwa achanga kum thar ni ni thleng khan mi thi som pakhat nein an mi thi te hi lumen ngai deuh vek an nia ton hnaya boral te chu Azona lumen ngai pathum ania he hi sha in ramthar veng branch YMA chuan thu chwa siamin an veng chenom electric branch YMA chu thlan lai pui ni se ti in ramthar veng branch YMA executive committee chuan arela natlang an ko hnu in tukin khan electric veng thlan lai pui turin Mizo tlangwal engi muzat
an thok chuak ani electric veng YMA le ramthar veng YMA thlan laia thok chuak hi an vai in mi za somthum bor nia chin chia ani kalpui arim chan lo na tam tak omma se YMA brand shok shang ten an mani huam chung chawa theitop choinan la kalpui chunzom zela thlan lai mei ba ka khwar chung te in len pui le chia thata in pui ton chu tun ma atanga anti dan chunzomin Mizoram hun shang sha kalpui chunzom zel ani lel eng moi Akashvani News Aizawl Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani a AIR News Aizawl YouTube channel, All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in ate Chanchinthar hi ngai thlak le chhiar theya da ani voin chnu dar ni le chanvia Chanchinthar hi puan le ani ang Commerce and Industries Department noya Aizawl New Market Bazaar Pui Marketing Inspector Puvanlal Soman Hun Pui Vagveta Bazara Mi Pui Kalten Thupek Chataka Anzom Avangin Lomthu Asoi Akashvani Aizawl News ne na anin komna Puvanlal Soma chuan kumsak ni somni pali Aizawl Bazaar Pui New Market Hill Tibo somnga paruk an oma Poisa ti boza chu cheng noi khat sing sari sangli le za ani ti soin Christmas le kumthar in kara poisa ti boten an hulet le ti soin mi bo anom lauti asoi bok mi pui bazar local te po anfil ema left side manivelam pangjonga kal shram ni se kan hantia thintlang le Aizawl mi te po mi pui tot lai kara chuan manivelama ankal shrama khan omzenein mi pui kan insul pela thil bo le engemo poitur khan thil tam tak kha omzia nei nin kan reboka mi pui bazar local te chunga po hen kan lom maya Mizo mi pui te kan tra awareness pa ngai taka impact chon thu kan oi zia hi ke ni chon atakin muin kan in ria lomom kan tia kumdang zong ai thil bo le chartele mimang ang market officer on traplut zoite hona tur nei lo poisa sumo fair hanpek ngai te taxi fare hanpek ngai te bus fare hanpek ngai ang chi kha tun kuma hian 100% in omlo ani chunga chuan kan lom kho mai New Market ho tu te soidanin hun pui wak veta thil ruk manga chet na an shiat lo thule ruk report lawan ti a mi pui bazar tur kalten thupe kan zom chati soin bazar tur mun shang kalten an thlop na alom thu an soibok nimin chnu khan champhai district a mwalkoi khoram chung mwalkoi atanga kilometer level la national highway number 6 a bike FZ 150 melbu khopanakal le zo khothara changa champhai panakal mek truck anin sutawangin bike chuang siam thang puya kum samli pali melbu khwa a puzo thang liana fapa chu in sutna hmuna athi che chwal na hmun hi champhai police sen na hmuna panin thil omdanan enfia ngala lirthei che chwal na kai hnoya hian thubwai zia lungal ani nunna chanta siam thang puya rwang hi ni zana melbu ka tlaiwar puini in champhai district hospital a voina postmortem examination ti ani nuwa melbu ka William Tour ani ang External Affairs Ministry chuan nimin khan thu chwa siamin India chuan China chu Brahmaputra Bulnai state te ham thatna ti chelo tur le malakna awangin harsana toklo se adu thu an chwa China ramma Tibet Autonomous Region na yarlo Sangpo luya hydropower project chungchanga zona changin ministry thupang to randir jaiswal chuan lui tui man theina dan anei to baka lui thanglam state ani angin New Delhi a chul angte chu ngai twa fel ani to ati a India chuan anram chunga mega project kalpui chungchanga China lamhne na uluk takina soipui to thu asoya India ram ham chatna hum halnan sarkar chuan avil chunzom zel dona a chulangin ma la zel don ti asoibok thupang to chuan helai huna dan lawa China in India ram alwa chu India chuan apom ngai don lo atia khothar siam hian India in he ram rei tak alo lwa to chu ati danglam don lo ti in China in dan lawa alwa chu pom ani lo thu asoya India chuan imbiak na shang mangin China lamhne na lungoi lo na nasatakin India in the lu ti asoi
Chanchinthar Chiarti Topnan Chanchinthlang Pui Zokothara India le Myanmar in kalpona mishing kaltlang tur chuan border pass le angai to don Christmas le kumthar hun pui borag man taknoya man ani hnu in Mizoram mi pui ten nimina changkhan nun phungpa ngai an zo le chan Mizo te nuna betlat zonun zemoi tlom ngai na chu chia to ni khwa in Mizo te a mutur ala omzel External Affairs Ministry chuan nimin khan thu chwa siamin China in India ramalwa chu India chuan apum ngai don lo ti asoi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani